Koe nei te hua o te haere ki ngā reihi mō ngā tau e whitu I nai nei. Katoa ngā tohu e pēnei ana, ngā metara e pēnei ana no ngā reihi ā-motu mō ngā hoitere. Koe nei aku metara no rānana I te tau 2022. Koe nei hoki taku metara mō te hoe takitahi I ngā wahine I raro I hoi te tikamaiwa tau te pakeke. Koe nei te tahi ake tino metara. Ka kite au te metara, katahi ka maimahara au he aha te reihi I haere atu au. Tupu mai au I te pūtake o ngongotaha maunga. Tupu mai toko ono mātou I taku whānau, toko whāngā tungane, kotahi te tuakana. Koe noiho I taku whānau e hoi ana. I timatana te mea I tuku pōhi tētahi o taku whānau ki te whārangi pukamata o taku marae. Kia haere atu I te hirangatahi ki te tirotiro ki te karapu. Ana I rongo au tērā, hi kaka me tērā hi akai ki te haere. Ka tai atu ki hei mātou, nāwai, ko te kaiwhakahaere ko taku uncle. Ngā āhuatanga ki te tai ki ngā whakangungu. I te hiwa, he pahikara te mahi kia tai atu ki ngā whakangungu, he patipati rānei ki aku I tungane, taku tuakana, te whakataka I au. Engari I tuatu I tērā ko te uauatanga o te utu me te nui o te utu mō ngā waka me ngā hoi. Nā te mea kaore taku whānau I te hoi, kaore he waka I taku whānau. Ko tāku e patipati atu ki te karapu, patipati atu ki taku uncle e whaiwahi ai ai te hoi. Taku wā tuatahi I te waka takitahi, tērā tētahi ata I te raumati, ka kōrero mai taku uncle ko taku wā tuatahi, ka hoi ki te hoi takitahi, ki te waka takitahi. Te āhua a mai ngari, he pōhehe pia kei te kawhai, kei te mohi o ke au, kei te ahau. Mea rau ake I te 5 miniti tuatahi kua takahiri te waka. A te mai te hoi te ata, kaore I te tino oho te hiningaro I taua wā, engari taku taka ki te wai kua maranga katoa taku tinana. Āhua whāpea ngā wai takahiri I tērā whakangungu kotahi, engari I reira tupu anō te aroha ki te hākinakina nei. E whakapono nei au, kua kaha ke taku hononga ki te taiao I roto I ngā mahi waka ama. Ka kite I ngā rerekētanga I ngā kaupeka rereke o te tau, me te mōhio ki ngā tohu taiao I nai nei. Ko te wā tino ngāwari ki te mahi te waka ama ki te hoi, ko te raumati, he tāhua te wai, pai nei te rai a koe hoi ana, engari, kia tau mai te hōtoke, kaore e roa ana te whitinga o te rā, he makariri, I taua wā hoki ka wehe ko te nuinga o ngā kaihoi ko koe me tō kotahi. Koera tētahi wā tino ua kia hau. Ko te whakangungu I te wā kaore tētahi I te mōhio mena koe whakangungu kāre rānei. Iau e pakeke haere ana, ka tau mai etahi atu haipapa. Ngā haipapa o te mahi, o te whānau, he ngāwari ki te tuku I ērā haipapa hei takunga, kia kaua e haere ki te whakangungu. Engari ko tāku me whakapono tonu ki taku wawata. Nā te mea ki te kore whakapono ki taku wawata he maumau.
Ko rena te kura sa hau. Ko Ngatuire tōku I rāmutu. Mai I ai e pone ana, he tamaiti koi, tamaiti kaha ki te whai te mātauranga, ki ngā taumata teitei. Nā painga Ngatuire I ai e pakeke haere ana, ko tana kaha ki te te kaupapa. Me nui tō whakapono ki a koe anō, kia whai ki wana taumata teitei. Koe anō, e hari te mei ko ohorere au I tana tae ki ngā taumata, tiki o Aotearoa, I te mea ko pēra ia mo tana oranga katoa. Te wao te raumati I a wā tākoro, ka pati atu ki a kui te hara I a mātou ki te kauhoi. I a mātou ka kauhoi, ka hara mai ki konei ki te takoto ki te paparai, mana te mahi mahana. Kāre I tino eke ngāhuatanga o te haumaru I taua wā, engari I ora pai mātou. I konei te wāhi tino pai kia tākoro ringaporo. Ai. Oh, he rawe, koera te tahi o ake tino wheako I taku oranga. Te hara mai ki konei. Yeah, mahi kurai. Ai, ko rā kei au tēnei. Reti tonu. Iau ka tae atu ki te kura, takurangi tuatahi kaore he reo. Whakamā katoa, kaore I tino mārama ki te āhuatanga o te ao Māori. Heoi anō, ka rongo taku ngākau I tērā āhuatanga me te mōhio ko te whakaoho o tētahi Māori ki roto I au, ko te whakatinanahanga tērā o taku reo. Ko ngā mātāpono o taku kura ai wawe te whakatō mai ki roto ki au. Kei roto I ngā pūrākau tawhito, kei roto I ngā paki waitara, ngā akoranga e tika ai, e Māori ai te āhua o te tamaiti I tōna ake tuakiritanga. Koenei taku whakaahuru I au e tupu ana. I mau ki taku ngākau tēnei ao, no reira I au ka hoki mai, ka hoki mai e rā kare a roto, me tērā heko ki roto I ahau anō. Ai. I au ka raru, I au ka ngaro, ka hoki mai ki konei, ki aku paki aka, a hei urungi I taku waka. Kei konei tātou, kei Rotorua. Ko te whakataetai āmotu mō te hoi tawhiti tēnei rā. Kua mōhio tia whānui tia tēnei wāhi mō te kaha o te hau. I a koe te moana kāre he tangata te āwhina I a koe, ko koe me toko tahi. O ka hoi takitahi te tuatahi, ka rua ka hoi taki ono mātou ko taku tīma ko Autai Kura. Ko te whanga matu ai reira, kia tautaku wairua, ka mutu kia whai I taku ake mahere reihi, tēnei te aro ki tētahi atu. Around here, there is a white building, which is a fire station. Don't go there. There is a red, roughly 3-foot tall buoy anchored there. It's highly visible from about 500 metres out. Ko tahi mano katoa ngā kaihoi kua tae mai ki te whakataetai nei. Katoa mātou e rere pātahi ana ngā whakaaro, a te noho tahi kia mātou anō. Engari, mena ka whakaaro hea te whakataetai ake, kei te rongo I te hikaka, kei te rongo hoki I te āmaimai, I runga I te mōhio, a kaore pea I kaunga nui, aku whakangungu I ngā marama kua hori ake. Engari, kei te hoe tonu ki te whakataetai nei. And then we still got to race 28 k's. Is it 28? I think so. Oh. Excellent. I tūtaki Ngatuire I te tau 2022. We were on a campaign together for going to the London World Sprint Champ. Yeah, so she trialled for the 19s but got pulled into the Opens. You know, nā tōna kaha I te hoi. Yeah, so the coach at the time said, hey, jump in with the Opens, and she was like, what? They're all the big people. So I think, yeah, so at the time she was probably our baby.
And here we were travelling to the other side of the world to campaign, and she's only young, but her āhuatana is one of a person being so much older. Like, for me, what I see in her is like she stands really strong I roto I tōna tuakiritana. I want her to be able to continue doing what she's doing and to take us all with her. I te ahua horoku kua ki te reihi I te rānei na te āhuatanga o te taiao. Engari, I tino rawa kia hau, I te harikoa taku tinana ki te rongo I enei momo mamai. Ia, he tino rawa te wairua I te rangi nei. I a koe I te wai, me puku Mā Tō Rourou mo te roanga o tō reihi, no reira. Te kaumauno kiromita te roa o te reihi, tōna ko tahi haora 40 miniti tērā, me puku Mā Tō Rourou, kei hinga koe ki te hāneaneatanga. Ko te mahi a te rangatahine he karore, ka karoro haerenga whakaaro, ka whakaarohia te tina, ka whakaarohia te pāti whai muri te reihi. Engari, I tēnei rā I te ngana ahau kia matawhai ki te wai. Te mōhio ki ngā kōrero hoki, ngā kōrero tuku iho e pāna ki te wakaama. Nā te mea koera e motuhake ai te hākinakina nei, ko tana hītori, ko tana whakapapa, ana ka hono mai ki tōku whakapapa. Ana ka rere mai ko te ahurea Māori, me te ahurea, ngā ahurea o te moana nui ākiwa. Ko tā te wakaama he whakakaha I taku hononga ki te ao Māori. He mea whakatupu, he mea whakawhana ki te wakaama. Koera pia, e noho mai, e noho tonu mai ana ahau.